Mamalo mochune gero udi kod chano bombe koro wacho ni ute manengo oyueyo migero e kaunti ma Kwale kod chiro ma Mvindeni igero maber kaluwore kod dwaro mar od bura kendo biro konyo jopiny. Koloso tok telo ne komiti nono kaka chenro ma gedo dhi nyime e gwenge ma Matuga Dayani, jakom komiti Mugambi Rindikiri owacho ni omenda maromo bilion 14 mane oket ne chenro mar gedo no osekonyo e ting'o malo uchumi mar kaunti no kendo nyuolo thuolo mag tije ne rowere kod joma mine. Na hii is what we really want to see. I'm happy to note that all the projects in this county, totaling 14 billion, are targeting the common person. The market are targeting Mama Boga. The ICT hubs within the market are targeting our youth. We are seeing the affordable housing. Again, the people of Kwale will be occupying. Hii nafasi tumepata iko na wachuuzi takriban 300. Na wachuuzi hapa ni wengi zaidi. Kwa hivyo kuna wale ambao wameingia ndani, lakini bado kuna nafasi ya kuweza kuaccommodate wale wengine kama tutapata resources. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi langu ni kuwaomba tu tuendelee kuunga mkono serikali ya Mama Fatuma Achani na serikali ya Rais William Ruto, na mambo haya ya masoko na maendeleo mengine ya affordable housing yatakuja mpaka tutafikiwa wote. Kulikuwa kunakimbia ni maji tu, lakini saa hii ni soko ya kimataifa. Yaani ni soko inaweza chukuliwa hapa ipelekwe Italy ama Singapore. Sasa saa hii tunashukuru sana, watu tumeanza kuona ongezeko wa watu wengi. Tulikuwa tuna rani watu 600 wale wako nje na wale wako ndani. Na saa hii wamekuja mpaka watu 1200. Na tunaona at the end of the year itakuwa inashoot mpaka 2000 people. Komiti mar od bura mochung' ne ohand nembe ochiwo siem mondo mi omed siling milion 55 ma tieko gedo mar chiro mar rech ma gedo mare osemoko kuom higni mathoth.